Molim. Halo. Da? Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste vidjeli oglas da vam treba dvosoban stan? Da? Kako bi vam stan trebao, ćete mi reći? Pa čujte, po mogućnosti namješten. Namješten. Da. Pa da vam kažem, ja imam jedan dvosoban stan. Da? Ali taj stan, to je bila fabrika za proizvodnju pepeljari. Da? Sad, međutim, ostale su pepeljare po njemu, ako vam, mislim... Kako, pepeljare ostale? Da, ne shvatate, da vam objasnim. Bila jedna soba, znaš. Da? Jedna, mislim, ne soba, nego kao špajz, tu su bile pepeljare. Da? Ja bi vama taj stan izgledao ili prodao ili, a jedino te pepeljare ne znam kako bi smjestili. A to je pun špajz pepeljara. Da. To da mi kaže? Da. Pa jednostavno da se ne otvara to. Pa to ako može nekako. Da? Vi bi Mobi da se zaključaju ta vrata. To je mali špajz, to ništa ne čini. Pa ništa ne čini, ništa ne čini. To su pepeljare, tako da mislim jedino to. Aha, ali gdje se nalazi stan? Na Zavjelu. Na Zavjelu? Da. Je li to stambena zgrada ili... Ne, stambena zgrada. Stambena zgrada? Da. Zanima me koliko je bilo tolike cijene i... 120 maraka. 120? Da. A u svoji plaćanje kako, da li mora unaprijed ili... Pa može 3 mjeseca unaprijed. 3 mjeseca unaprijed? Da vam kažem samo nešto. Da? U taj stan ima buba Švaba. Ima? Ima, boga mi. A je to na spratu ili kako je to? Na treći sprat, ali... Treći sprat? Ali buba Švaba, znate, one crne bube. Da? Ima buba Švaba, puno ne mogu da ih istribim nikako. Teško ih istribiti? To svaku zgradu ima, ne može ni teško, puno buba. A čekajte, koja je to zgrada? Je li to nam oko škole ili... To je znate, one nove gdje su. Nove? One... Ulicu Buda Tomović? Jes, da, bravo. Pa to je ono aluminijsko kombinate, je? Ona što se gradi sad, pa pored nje ona. Ona što je izgrađena prije nekoliko godina? Jeste. Aha. Koliko je to? Znači to je dvosoban stan? Dvosoban, aha. Da li bi moglo to da se pogleda Bi moglo, samo da vam objasnim nešto. U taj stan ima buba Švaba i jedino kao ne bi to smetalo i još nešto. Dnevna soba je dugačka. Mislim, nije kockasta, znate. Da? Nego je dugačka kao hodnik jedno 15 metara, dugačka. Samo tako. Da? I na kraju televizor. Aha. A prozori su kao u crkvu, ono polukružni, znate. Polukružni? Polukružni jer tu je živjela jedna časna sestra. Aha. Tako da znate... Ovako, čujte, pa, pošto je to za jedan bračni par iz Švedske. Da. Bez djece. Bez djece, jeste. Koji planiraju da ostanu godinu dana. Da. Da li možemo mi doći da pogledamo da li to njima odgovara, jer ja njih zastupam tu, mislim, da li mogu oni doći danas da pogledaju to? Pa mogu oni doći, ali ja vam kažem, ima dosta tih mana, znate, u Švaba imaju, onda ima autobus, znate, staje u stan. I cijene povoljna? Povoljna je cijena, znam, ali puno mana ima, znate, da vam objasnim. Da? Znate, onaj autobus 1A što prolazi. Da? On staje u stan. Uz stan? Ne, u stan, unutra. Kako u stan? Pa, sa druge strane, uz zgradu, znate. Uz zgradu? Da. Da. I, slušajte ovo, alo. A to znači ona zadnju stanicu staje? Nije, ima još jednu stanicu, slušajte, prolazi tu i stvara se velika buka, jer on kad stane tu, popne se liftom do gore i prođe kroz stan. Ko? Autobus. Se i to šalite? Ja, pa malo. Mislim, ja ne znam o čemu se radi. Radi se o tome da stan je fin i sve u redu, ali bila je fabrika za proizvodnju pepeljara i autobus ide gore, prolazi kroz hodnik i silazi dolje. Mislim, vi se očigledno šalite Pa ja ozbiljno vam kažem. Vi se očigledno šalite, stvarno. Je to u redu. Autobus ide liftom gore, mislim. Što? Autobus liftom ide gore. Ali teretnim, ne onim. Teretnim ide. Čujte, vi ste stvarno pretjerali malo. Ja nisam puno, ali jesam malo. Pa što ćemo?
Jel može to da se pogleda? A ne može jer trenutno se popravlja autobus unutra pokvareni.